Wow, byiza cyane uko ushobora kubona gigabyte 15 zo kuba wabikaho filime zawe cyangwa se email, amafoto cyangwa ibindi bintu biba muri telefone yawe ukeneye kubika. Ushobora kubika ama application, ama background music cyangwa materials wifashisha muri editing. Muri video rero ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha email yawe ukirengagizwa guhenda ugura machine cyangwa se ama flash disk yo kubikaho ibintu byawe kuri telefone yawe igihe byakubanye byinshi kandi telefone yawe ufite umwanya muto. Muri video rero ngiye kukwereka setting ugiye gukora kugira ngo ubashe gutuma email yawe yagufasha kubika ayo ma video, ayo ma filime nta kindi kintu bigusabye. Rero icyo ngusaba ni ukunkurikira step by step ndetse ugakora subscribe, ugakanda like kuri iyi video ndetse ukatubwira no muri comment icyo tuzakubwira ubutareka. Nkwereke step by step rero uburyo ugiye guhita ubikora kuri telefone yawe kandi mu buryo bworoshye. Icyo urakora rero uraza uze hano muri Google Play Store yawe, muri Google Play Store yawe ukirikemo. Nukirikamo rero uraza hano hantu handitse ama application, noneho ukandi hano hantu handitse search, kandi hano hantu handitse search. Search rero ukandi hano hantu hejuru handitse ngo search app ukirikemo, noneho uraza wandikemo Google Drive, Google Drive yacu rero uraza ukirike kuri iyi ngiyi, ukirike kuri Google Drive. Hano uraza ukandi hano hantu handitse update. Hari igihe urasanga ntayirimo, noneho uri wite ukanda install, noneho twebwe irimo reka dukande update. Iyi update yacu rero uraza utegereze iyi updating ino Google Drive yacu. Reka dufungure network. Network yacu urabona ko iriho. Noneho hano urabona ko bagiye kutwereka ese iyi Google Drive yacu ikora iki, store and access your content from anywhere. Bari kukwereka ko ishobora kubika ndetse ikabasha kugera kuri content aho waba warayibitse hose. Find file faster with search tips, kuba wabona file zawe mu buryo bwihuse. Scan PDF and upload file, ushobora guscaningiramo PDF cyangwa ukaba waka-uploadingiramo file. Collaboration, comment on files in real time, summarizing file surface. Urabona ko ino Google Drive yacu ishobora gukora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko yongeye kukwereka iyo setting iragufasha kumenya storage usigaranye kuri email yawe kugira ngo ubashe kumenya ingano y'ibintu uzashyira. Icyo uraza ukore rero, uraza hano muri application zawe muri screen usearching drive. Urabona ko drive twamaze kuyibona hano. Drive yacu ngiyi hano, noneho wowe uraza uyikandeho. Nuza kuyikandaho rero bari guhingukiriza ahantu hameze gutya. Ukanze kuriho ahantu hari suggested, n'ahantu hari activity, n'ahantu hari profile yawe. Noneho hano hepfo bakwereka ahantu handitse home, bakwereka hano hantu handitse saturated, share and file. File ni ahantu nyine haba hari ibintu byawe wagiye ubitse. Dukirike kuri file. Kuri file rero urabona ko harimo ibintu byinshi twabitseho, amafoto, amavideo, amafilime, izindi materials dukoresha muri editing ndetse n'izindi data z'ingenzi twabitse kuri telefone yacu. Urabona ko ari ibintu byinshi cyane. Rero uburyo uri bukoreshe kugira ngo ubashe kubona ino storage yawe, uraza ukirike ahangaha kuri utu tudomo dutatu. Noneho ukande hano hantu handitse storage. Urabona ko ahangaha kuri email yacu dufiteho gigabyte 15 tugomba gukoresha. Urabona ko tumaze gukoresha 16 MB. Nawe genda ucekinge kuri email yawe urebe ko izi gigabyte 16 uzifite, wowe waza uploading ama video, ama film cyangwa se ibindi bintu byose ushaka kubika mu buryo bw'ibanga kuri email yawe. Ushobora kuza ugakirikaho. Nuza ugakirika hano kuri storage rero bari bukwereke hano kuba wakora upgrade, ukaba ushobora kuba warenza zino gigabyte 15 baguhereza z'ubuntu. Hano bari kukubwira ngo ushobora ku upgradinga ino email storage yawe, ukaba wakonectingaho abantu at least baba ari abantu 5. Ariko twebwe icy'ingenzi kwaro kureba ese storage ibiriho ibingana gute. Noneho ikindi cya kabiri, ushobora kuba ushaka guswitchinga account ya email yawe nk'igihe umwanya washizeho. Uzaza hano kuri profile yawe,
none nuza hano kuri profile yawe bazahita bakwereka guswitchinga account, ariko twebwe murabisi kuri YouTube ntabwo byemeye kwerekana ama profile. We no searching ahangaho ukagenda ugaswitchinga account, bari bukujyane ku zindi email zawe ubashe kuba wahitamo email ushobora kuba wakoresha. Rero iyi video bayo yikunze kandi like kuri video, ko subscribe niba utarayikora, ndetse utubwiye no muri comment icyo twazakubwiraho ubutaha.